Pozdravljajući goste pripadnike policijskih mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na Haitima, zamenik gradonačelnika Siniša Maksimović je podsjetio da se Kruševac, jedan od gradova vesnika mira, ponosi učešćem svojih sugrađana u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Nadam se da ćete imati prilike da našoj gošći pokažete grad Kruševac i deo Srbije i pre svega naše građane i sve ono što naša država čini kada je u pitanju ne samo mir na ovim prostorima, nego mir i u svetu. Petorica srpskih policajaca je angažovano u misijama i svi mi savesno, odgovorno izvršavamo svoje zadatke, izneo je Predrag Vučetić. Na odsustvu je u Kruševcu zajedno sa svojom koleginicom, pripadnicom argentinskih policijskih snaga, planiraju da pokrenu inicijativu za izgradnju hrama mira na Haitima i očekuju da ih na tom projektu podrži i grad Kruševac. Lično mi je želja bila da se izgradi takozvani hram mira, nešto što bi eto tako malo simbolično predstavljalo i naš grad i našu zemlju. Pripremili smo neki projekat, za sad neke slike, sad se sve to radi tako, vidjet ćemo koliko će biti volja da se to dovrši. Takođe u izgradnji i muzej mira, u opticaju da se izgradi i muzej mira, tako da eto neka zamisao, pa vidjet ćemo, obzirom da to do sad nije bilo odrađeno, nikad tako urađeno u Ujedinjenim nacijama, pogotovo u mirovnim misijama. Mislim da će biti jedna ovako lepa slika i za našu zemlju i za naše ljude i uopšte, što kaže, za svet i pre svega za Haiti. Na toplom i srdačnom gostoprimstvu građanima Kruševca zahvalila se pripadnica argentinskih policijskih snaga, takođe učesnik misije na Haitima, Melina Nolero Agire Čeljulo, nakon čega su razmenjeni prigodni pokloni kao znak pažnje koji će ih podsjećati na zajedničku mirovnu misiju. Prijemu kod zamenika gradonačelnika prisustvovao je i generalni sekretar Odeljenja za kulturu mira i toleranciju Kruševačkog muzeja mira, profesor dr. Pavle Bubanja.